Ono što smo zajednički konstatovali jeste pre svega da su transferi jedan od ograničavajućih faktora razvoja lokalnih samouprava zbog toga što je tokom perioda krize došlo do smanjenja transfera. Doduše, to nije jedina pozicija i druge budžetske pozicije su smanjene, ali naravno lokalnu samoupravu najviše interesuje ono od čega oni žive. Ja sam nego objasnio da smo mi planirali dodatnih milijardu dinara za transfere do kraja ove godine i da će tih milijardu dinara biti upućena lokalnim samoupravama po principu da će otprilike 1/2 toga biti raspodeljena najsiromašnijim opštinama, odnosno lokalnim samoupravama, a druga polovina će biti data ovim bogatima, tako da će ovi najsiromašniji zaista tu doći do nekih sredstava koja njima mnogo znače, a među njima se i nalaze neke od opština iz Pčinjskog okruga.